अस्सलाम वालेकुम पैनलगामी बायोडाइवर्सिटी दुहंग हासकोगन तैयार कोगन ऐसे प्रोग्राम बालम गंदा भाई में हफरात का मरहबा दरवंग अमगमी प्रोग्राम गति बेफुरना हमें राज्य के दिरे तकती के नस्ल हिमाय कुरमटका कुरवे मस्सकतोगे मुहिम मालूमात के किरसेरंग गुतो में मालूमात तिरमटका अलगुना कीगा मौसमी बदलतका दिमाविट्टा हकते अबे बुजारागे अदे बेफुलुंग ए बहपार बड़ा करनबा तो अलगुना में कैरिंग अमीन नबी लिसामा सबरी प्रोजेक्ट मैनेजर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट फरादो अहमद शान डायरेक्टर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट फरादो वार बड़ा मरहबा दे बेफुना उसेंगे तो अनके फिल्म फुर्तम सवाल को तो सहालम बेन फुट हगी कितुगा बायोडाइवर्सिटी में दुआ के नोता मी बनलको मी दिरेते किती के नस्ल हिमाय कुरम के में दुग की को बातो आदे में दोस फाह कुरम के बेन म की को बातो बराबर शुक्रिया तो बायोडाइवर्सिटी दुआ की को बातो इस सवाल दम के कुरेंग एम फ्रतम बायोडाइवर्सिटी की को बाकंग अर्गन क्या देना बायोडाइवर्सिटी की अर्मेंगे वाशागें वा माहौल तका ए माहौलों फेना दिरुन तका अदी दिरुन तका माहौला देतरे इन तफातु तका मिकियानी बायोडाइवर्सिटी है देन बायोडाइवर्सिटी में अर्में वरबोडा कंबडुआंग ए बजे ए मिहार दुनिया कुरिमत फैबवे बोडु बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस से ए दिरेते के तिगे नस्लो ने तिगे दिउमा बायोडाइवर्सिटी लॉस वरगिना गोंचे हुन तक दिमावेगे मौसमी बदला मी अर्में मी लैंड एंड सी यूज चेंज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन मी गोता वरगिना गोंचे हुन तक दिमावेगे बायोडाइवर्सिटी नेतिगे दिउ हम वर बोड फाह कुरे फवातीवे एकम अली अळुवाला अदि हेलुन तेरिकं इतुर कुरुम गोतु मेननी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कांडाला बैनल लगवामी गोतु अलिफ तालु ए दिवे राज्य वेस्ट बायर फवा मुआहदे कम गवा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंपोर्ट मी दुस फाह कुरुम के खंतत मी बलहट्टनी देन कोम दोकस मी दुस मी फाह कुरनी मे 22 वन दो अदि मी हम मी वर बोड वेस अरगन में मिसाक दिवे राज्य बलाल कम गस अर्मे मी दिरुलु मीननी वर बोड गोली फार्मिंग के खंडा माहौला फड़ा फरा एकदम गम हुरी हुरी हाथ के चहम एक गुड़ुमा अदि दीरे तक नसु देमहेट्टुम के मुहिम कमा कोरिया जीरो तक फोर को दिन के मुहिम कमा अली अळवालुम के गोतुं असु मी दोस फाह कुरानी त्यानमेंगे राज्य बलायरुगा वाशागें कांडो त्यानमेंगे हिमाय कोफवागिन सरहद के बाहुरी कबतो राज्य का मी हिमाय कोफवा मी सरहद तंग एमे कशेन गुद का बलहट मट्टका मी कुरवे मसे कता की अदि मी सरहद की हावर का मोनिटा कुरवे तो राज्य का बिहार बे गैगन का नोदिया तीन सरहद गैगन का नोदिया तीन सरहद दे हिमाय कुरेफा दे मी के तेरेंग अने बाय सरहद तंग में मिदनी हमा रेगुलरली मॉनिटर वेस कोरमो देन एब्बे सरहद तंग एबुहरी आदि एब्बेस को तकानें हिंग आमो मागिना बेनो नुकुरा सरहद तविम को में आगो में ए हावर मॉनिटर कोरा नुजहे बलहट नुजहे सरहद तबेस देन एगे तुरंग हमा रेगुलरली बेनो कोरा सरहद तंग एबुहरी मेगे तेरें गिन सरहद बाय सरहद तक के आगो में हमा मी रेगुलरली मॉनिटर कोरमो बलहट मुंदा सरहद त मिहार राज्य गोरे देन एगे तेरें में एबुहरी आदि आगो में गे होरी गोंचे उनता का हेदी मी अव में एम बेनुम वा गोतंग अदि नोबेल हिट्टी हुरी सरहद तबे सदी एबुहरी राज्य दें हमें फाह करव मैदानी हम बनलगा में बायोडाइवर्सिटी दोस कम बायरुगा को में हर को स्पेन ने शियार कन्नड़ लेकिन को बातो मी हर के में दो के शियार की अदि मी हर को बातो कुरमनी माफा मसकता के मियाहर के शियार के गोत का खंडाला फमेननी एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट ए आर्मिंग मिसाक दिवे राज्य बलाल कम गावेस राशु फेमवर्ग कुरा हरकत की एक साबुंग हम दुनिया के फेमवर्ग असर त फेनान का कंतत हम अर्मे में हाईलाइट कॉलम बेनुमनी को बाकन राज्य कुरे वे मिका कंतत की द अर्मे बोडू इवेंट बाबा एक हरकत रावा फेन हम अर्मे सोशल मीडिया थ्रू कोंग एब दखुंग मी को बाका मी गोत कुरे वे कंतत की ग्रास रूट्स लेवल गनोते कम्युनिटी लेवल दिवे राज्य गदिरेते के हिमाय को रखाते को आदि एचे देमहेटिन उसूलुम बेनु कुरमट्ट का कुरा कंतत की को बाका मिगोतुंग अर्मेंग वीडियो तीन वीडियो एबा तैयार करंग एतनुंग ए वीडियो की रसफरी हिमाय को फवा सरहदुग मी मुरक आला कुरंगे प्रोग्रामिंग एबा कोय गेंदे हम ए प्रोग्राम मा गुडे गोतुंग हास वीडियो अदि को बाकंग ए प्रोग्राम हास कुरम बेनु वाकंतत की दें एगे तुरो मी सी ग्रास नो त मोदु विना रक्का तेरे को देम हेट्टुमा अदि मिहातना ए मॉनिटर कुरुमा कुरे फावा मसकता हास को मोडुस रेसिलिएंट रीफ्स फॉर द जमियात को कुरा कंतत की को बाकं फा को वीडियो ने बतायार कुरा दें एगे तुरन दिवे राज्य मिहारवानी लाम अतळग पायलट गोतुगा मी नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग नोत मी
දිරේතකෙති අදි මාහොලි නිසාම්තෝගේ රවසුමා අගුකුරුම් යනි නිම්මාෆ ලාමතොල්ග දෙහෙම එමසකතකි ඒ රාජ්‍යක එහෙන් ගෞම්තක හම එක්සාම්පල් ද සෙට් කරවේ ෆද මසකතක වාතිව එයා ගුලේ ගොතුන්ස් අවුල්මෙන් වීඩියෝන් එබ තයාර කරන් ද ඒක ඉතුරුන් මේ බයිනලග්වාමි ගොතුන් එබ ඉන්දේ ග්ලෝබල් බයෝඩයිවර්සිටි යූත් නෙට්වර්ක් කියා ගෲපේ ඒ ගෲප් के දශොන් රාජ්‍යග එබ ඉන්දේ කණ්ඩාලා ෆ මොදිස් යූත් බයෝඩයිවර්සිටි නෙට්වර්ක් ඒ නෙට්වර්ක් උන් එබ ප්ලෑන් කුරේ හම බයෝඩයිවර්සිටි ඩේ යා ගොඩිගෙන් හරකාතේ එහෙනමස් එමි ඉවෙන්ට් පාවම් ගස්තුකොෆ මිනනි ජූන් කුරීකොළු ඒ හම කැෆේ ස්ටයිල් ගොතක යූතුන් එව්වෙගෙන් ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಇವೆಂಟ್ ದೆನ್ ಈಗ ಮೀ ಯೂತ್ಗೆ ಕೀನೋಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಎ ಹಮ ವರ ಬೊಡ ಮೀ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಮಾಕೊಂಗ ಹರಕತ್ ತೆರವಾ ಯೂತ್ ಎ ಅಫಾ ಹುಸೇನ್ ದೆಂಗೆ ತರ ಹಮ ಯೂತ್ ಎವ್ವೆಗೆ ವರ ಬೊಡ ಕೊಬಾಕ ಮೀ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ನ ಕುರೆವೆನ ಕಮಕಿ ದಿರತಕತೆ ಹಿಮಾಯ ಕೊರಕತ್ ಮಟ್ಟಕ ಕಮಗೊಳೆ ಗೊತಂ ಹಮ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತಗ ಕುರಿಗೆಂದವೆ ಇವೆಂಟ್ Shan pa kurva fama raja ka manode tin sarhadeng himay kurfa kabato iturang ituru sarhadeng himay kurmang ego ta evs pa kurfa veda mi raja ga mi nodi tin sarhadeng himay kurfa hori ruga ves mi hama war kudu percentage muli rajya balanya amenge to area wise ko beliefs war kudu percentage astu himay kurfa mi wagutu mi ati den agame mi harves agame ge target ge ben ituru desarhadde හිමාය කුරු මියහරුගේ ටාගට් ගෙබ දෙන් හැම ඒ ගිතුරුන් අනේ තාතොලගේ මේ සරහද්දකින් හිමාය කුරුමුගේ ගොතුන් ඉනිෂියල් සර්වේ ත කුරුමුගේ මසෙක්කෙත් බස් මියහරන්ගේ බ ප්ලෑන් කුරේෆා අදි මේ ගිතුරුන් හැම රාජ්‍යගේ එබ හූරි තිමවශේ ගොතුන් හාස සිෆතක ලිබිගෙන් බවර බෑවර සරහද්දක නියත දෙන් මේක තරම් බයි සරහද්ද කි මිහාර එකි ගොත එහෙන් කන්තත්තක බේරුන් කුරවේ සරහද්ද තබස් මේ resort development nuniyam industrial island gotan nuni mi hundirule rashek bima mi anna taragiya ekobin benum wegen bodu korum me bodu korumun gossa e tantana gellum fur tantames e bahuri ehem agomenge target ki hama miyaharu ituru desarhadden himay kurun den e ekko taatologe mi himay kurun huri sarhattoge initial assessment take tayyar kurun den mi ge ituru mes agomenge eban hama short list koffa in listed rajyaga den कुरेंगे तागवेस मी हिमाय कुरंग एम्मेरंगलो हें हिवा सरहदुत बला देंगमे मी दिरासत कुरमु गेंदाने अबदे सम फाह कुरवा फे दे सरहद के बाक हिमाय कुरन जे कन को बात है दे सरहद के मी औ में मिहार शॉर्ट लिस्ट को फेन दे सरहद की अलिफ दाल अतोलगे सरहद का हा दाल अतोलगे सरहद एगत मी हर शॉर्ट लिस्ट के औ में कुरेंगे ज्ञान का 2 मंथ्स वरते इकोलॉजिकल असेसमेंट हदन तैयार में वन Yarminge raja palalar ka gudrati ko to vesti mawshi ko to veswara musandi gaw me gut kurma faha kurma ke to raja ke me dire te kati ke nasto himay kurma taka mi kurve mase ke toga da ko baat ekam galifa kamyabi tai ki අරුන් ෆා කලාන මේ අරුමෙන් දිරේතකෙති නොති දිරේතකෙති මහල් හිමයි මිකුරණි එන්වයරන්මන්ට් ඇක්ට් එන්වයරන්මන්ට් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඇන්ඩ් ප්‍රෙසර්වේෂන් ඇක්ට් ගේ දශොන් නොත තිමා විශ් කානून ගේ දශොන් ඒකේ දශොන් එකුලවලා ෆයිබවේ නි ප්‍රොටෙක්ටඩ් ස්පීසීස් රෙගියුලේෂන් ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියාස් රෙගියුලේෂන් දැන් ප්‍රොටෙක්ටඩ් ස්පීසීස් රෙගියුලේෂන් ගේ දශොන් අරුමෙන් මිහාතන රාජ්‍යයෙන් ෆෙන්න මෙරින් මෙගාෆෝනා බලාලි කම්ගා වෙජ්ජාම එහුරිහා එච්චසෙවනි හිමයි කොෆ අදි මිගේ තෙරේ ගබ හිමනේ වෙල් ෂාක් ෆෙහුරිහි වෙලාක හමුගේ හුරිහා බාවෙත්ත රේස් ඇන්ඩ් ස්කේට්ස් ඒ මඩීගේ හුරිහා බාවෙත්ත දෙන් ඒගේ තුරුම් වෙස් මේ අරුමෙන් රාජ්‍යයෙන් හිජුරු කුරා හුරිහා දූනිගේ බාවෙත්ත දෙමිග දූනිගේ ගගන්ක දුයිසත් හයි වත්තර මිවනි හිමයි කොෆ දෙන් රාජ්‍ය බලාලා එන්වයරන්මන්ට් ඇක්ට් ගේ දශුන් එකන්ජනෝ ෆිෂරීස් කානून ගේ දශුන් වෙස් එබහුරි හිමයි කොෆ හුරි එච් ඒ ෆිෂරීස් මස්සිරිකම් ගේ සිනායත හාසවා දිරුන්ත කා මුරකාගේ හුරිහා බාවෙත්ත කා මාහුළුම් බුල්ලන්ඩා පෙරොට් ෆිෂ් ෆද වර මුහිම දිරුන්ත কে මිවනි හිමයි කොෆ de arun faha kollanan timavish ganun ge dashon himayat kofa wa dirunta ka arme miharwane guideline take wes publish kofa e misaka mi am farude vs noni faturveri vs ege dirumaka kurimati la iru kantatta kuranche hego misaka maru efa noni vela kambe mi entangled vela kambe finije am wes amal kuranche heni kinekan de mi hori haiche wes tanfiz me kurane environment regulatory authority em authority gulagen kantak kuranche hego wes barat tafsil karme honane guideline ga mi
tafsil kofa den ham warabboda fahakolla narmen ege turum modest red list of threatened species ki IHS environment ministry isnagagen eba tayyar koran ekotum mihatana murakage tiris havvattere ss kore vijje mi velaka hamge horihavatterin ss kore vijje mi komaha bodumahuge bavetta ss korevu mundani den ege turum ves mangroves ss kore mundani race and scarce ss kore mundani asumige muhimmukam ki arme eba jehe denaganna mitaketige halate ki kobakan rajyega dimawa gonjihunta ki kobakan etaketi demi otuma den adi kobakan research needs ki mi conservation nota himay kurmar min kuranje kantatta ki kobaka mi horihakan ves armen eba kuriyak genda dehama timawashie goton rajya ke nazuku gamaka fire kobato direta ke deke nasto himay kurma hasugutuka mosme badalta kon amena mi gonjota ke hagatu armen afada kuda gamaka para bodo gonjonda ke kurimate wane kamka viruga egota timawashie goton mena gonjonda ka ke hagegatuga mikanka makon kala asareta asumi kuran musumi badala arganda fahakureni warbodas mi muraka hudu nota coral bleaching mi warbodu masai rajye e rajye ge mi farutaka kon armenge emme bodu desina kam ge badana ma fatureri kama masika mi direct benefits mi derive korni biodiversity e biodiversity neti yam edesina ta warbodu asar korane e rajye ge iktisadan asar korane adi ege turun amdani hoduma mi rayutun kora masiketaka ves asar korane guest house mi ehen kudi kudi vyafarita ves pina femi onani warbodu हम अरुमंगे मा होतक एम मौसमी बदलतकुम नि कोरल ब्लीचिंग के इतुरम वेस मी गोंडुदोत्तक मियना बदलतक मी कोस्टल इरोशन फदकं कमकेस हम अरुमें वरबोड कम पोडवा कंत तहनमस मसले की ए हमैकनि दिवे राज्य कुरा कंकम कुरेवे कमेन्नु ग्लोबल एफर्ट बेनु मा कमे द अरुमें हम मिनिस्ट्री के क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट वरबोड एकम मसके कुरे देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अरुमें वरबोड एक रेजिलियंस बिल्ड कुरमटक मसके कुरेवे देन coral bleaching naves hasako modest marine research institute isnagagen inde hama task force ek gota group e vesikula wala fa gota arme masake kura ekantatta huttu mattaka ten arming rajya ke himay ko fa sarhat ka balala aruga hasako mi bay tantare ke fatiruverin tere ka wara magubul tantak ek tering sarhat ka wani kannenge mi baathuduga mi hanifalu be sarhado agina adiga fatiruverin datane ka wairuga ko bato bozara ge faratun as ek fad tanta monitor ko belhat matta ka kurbe masakate ki hasako fatiruverin datane ka vima rajya ge am boda barosa apne fatiruver kama wairuga fatiruverin ituru kurumaki hage ge sarkarum hasa iskama de kam ka wairuga efada tantanun fatiruverin diama libe nafaves ituru kurumataka masakate kurben ko bato etana da fatiruverin na ki ga etanta monitor kurumataka mi kurbe masakate ki mi awmen mi fatiruverin emme ginan da desarhadda kammen ne baatol hanifor sarhadda mi ariatol south ari marine protected area da awmen kurko kanam sampa sarhad engeto e sarhadda ge be fulum sam kiyan sampa sarhad mi mid sarhadda ki hama mi baatol ki seasonally mantaya velshakara hanifor mi seasonal ekam south area ki hama all year long aharuge huriha do heggave sama velshak fenna sarhadde wima hama wara demand ebove mi sarhadda kengeta den awmen from environment ministry side awmen mi balani asto etana da be fulonna emme mi safe gotaka emme mi etan gole diruntaka bes emme safe gotaka etan experience kolleven fursate provide koddeve to engeta den egoton algommen mahada phone na war me bawer protocols taka mi gavat taka south arige se bove hama etanuga amal korum vi gote usul take khandelifa den algommen environment ministry says algommen mi south arige mi kora kamaki etana da tour guide nang ebeden waki hasa training ne mihinne amal koran jen e training hadafa waki exam hadafa certify wegen mi gestum goyagen mi deveni etana ingeta den ehme masto egoton genda faratake se bove yagin kan awam mitunuge gawattaka echeba ingeye mihinne amal koran jeheni hama egota baatologa sama mi registered tour guide hun tibene hama ebe fulun registered tour guide ka ekkon noni hanifara no deven etana eri etanu experience kolla kehema mikala regulatory echitake mi hunde awmen protected areas commerce mi baatol biosphere reserve ka biosphere reserve ofi hun etan promote kormage masikatake kuriya gende hame ko
addo formula midetana kiwes biosphere reserve ka wuma ekkon eletan wes me promote kurmage masek kettaken hama koriya genne hema bodon algommenna me onnani eka safe environment provide koddinu etanan anna me visitors faturu wearing me beruge farat ekan jenno algommen hama rajyege hama divi himme swaragina daka hama mides mi sarhad daka miharu hama ziyaara ekkon etan tajruba kollam beenum behema algommen me safe environment provide koddinu algommenge target ekam then ami 30 by 30 mi target ki kobata අරුන් කොරින් දන්නවාද බෙනොන්ත එක ඉන්ටර්නැෂනල් ඩේ ෆෝ බයොලොජිකල් ඩයිවර්සිටි මේ පහ කරණි දිවි රාජ්‍යම් බයරෙෆාවා කන්වෙන්ෂන් ඔන් බයොලොජිකල් ඩයිවර්සිටි ගේ දශුන්නේ දැන් කන්වෙන්ෂන් ඔන් බයොලොජිකල් ඩයිවර්සිටි යකි වරග්ගින ගාම්තකුම් බයරෙෆාවා මුවාහදයි දැන් මේ මුවාහදයි මේ හදනි කොම්මෙ දිහ අහරකුම් මේ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋತ ದುನಿಯೆಗೆ ಫೆಂವರುಗ ಹಾಸು ಕುರಂ ಬೇನು ವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಕೆ ಮಿ ಕಂಡಾಳನೆ ಎಗೊತುನ್ 30 by 30 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆ ಮಿ ಗೊತುಂ ಮಿ ಡೆಕೇಡ್ ಕಂಡಾಳ ಫೆ ವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆ ತೆರೆಂ ಎಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ದೇಹಾಸ್ 30 ವನ ಆಹಾರ ಹಮಯ 30% ಮಿ ಖಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದ 30% ಎಗ್ಗಮುಗೆ ಸರಹದ್ದು ತ ಹಿಮಾಯ್ ಕೊರ ಎ 30% of terrestrial and 30% of nuni land and 30% of ocean areas by 2030 then war boda bes mi target muhimmu wegen ebade e armen divhe rajye bes armen eba faha kore direte kitige naslu neti genda kam ma hawtan halak wegen da kam mi hama duniyege femwer gaves experience kura kan then scientifically eba dakka armen mi 30% achieve nukuranyamu armen dehas fansas wana ahara hama bes misaka mi globally achieve kura mi benwa living in harmony with nature e achieve nukure venaka then dehas 30 wana ahara hama armen mi global level ega kandala minani mi halting and reversing biodiversity loss by 2030 ඒ දෙහස් 30 වන ආහාර හමය මේ biodiversity නැතිගෙන් දියුම් හුට්ටුන් නොත ඒති reverse කරු ඒ අර්මෙන් හාසල් කරම් බේනවා කමකේ දැන් මිකන්ත හාසල් කරම කොම්මේ ගාමකුම් වෙස බජෙහි ගාමි ටාගට් තක වෙස් කණ්ඩාලා දැන් ඒගොතු national biodiversity strategy and action plan කි ආයිච් අර්මෙන් රාජ්‍යග මියන්නනි දැන් ඒති මිහල් මුරාජා කරමු මිදනි global targets දිවහි රාජ්‍ය කොන්කමෙක්තෝ කුරානේ ගොතුන් 30 by 30 ඒ ගොතුන් එක් ටාගට් then ಫಾಕುರವೇನ ಹಮ ರಾಜ್ಯ ಗಾಮ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಬ ಅದ ಇತುರು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಕ ಸೆದುಮಗ ಮಸಕೆತ್ತಕೆ ಕುರುಮ ಮೇವನೆ ಮಾಕಬತ ಮೇ ಮಸಕೆತ್ ಕುದಶೋ ಮಿಹಾರು ಬೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ತ ಕಾಮ್ ಕುರುಮಟ ಮಿ ಕುರುಂ ಜೆ ಮಸಕೆತ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಬ್ ಗತೋತ್ ಅನೆ ಮಿಹಾರು ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಯ ಥೀಮ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಂಗತ ಬಾತಲ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫುರ್ತಮ ಹೆದನು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ದೆನ್ ದೇವನ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಮ್ಮತಿ ಅಡ್ಡು then formula tin tammi otti register mi then algome mi wagutu mi masake korama midani lamatol biosphere reserve kan hedumage masake then egotun lamatologe biosphere reserve heduma benumwa horihaliye ki untake dossier miki dossier tayyar kon nimifa ekam biosphere reserve ki astuga fa kollam benumani mi rayituna guligen mennen biosphere reserve me kiyani wesinget rayitun beenum wegen kora kamege gotu kastu biosphere reserve me ehma mihar lamatol galme me kora denga masekkata ke asara rayutunge hiyal hodumuge masekkata engeta ehma mi awamen baatologa wes addoga wes formula ge biosphere reserve ka wumuge korin majority of the rayitunge say awamen hodi engeta befulum beenum veto nunto biosphere reserve gotuga mi identify wa ehma egotun lamatologa miharu imma sekkatiki community ge consent hodo inget den ege turun algomen den emme avaha biosphere reserve ge masekke koriye gen laviyane tologa den laviyane tologa masekke tabbes miharu hama bar bar speed ko koriyad de begen then mi 30 by 30 ge waqfa kurim ko bato mi target hasil kurumata mi rajyen ko bato mi kurumugen da masekke take ad kurin shan faha korevi hem miha rajya ke ba nuade hetin sarahadden himay kofa then 30 by 30 minani hama ikani himay kurumakanno ega ebinde effective protection wes em armen eba jehe yagin kuram nihar himay kofa hona sarahadu takun aslu wes eba geneve kan conservation positive impact then rajyen mi armen eba jehe em fratama kandalan koba kan rajye ge gaumi fem waruge target ke emase ke mihar eba kuriyadde ege eturun e target kandala fa adi armen eba jehe implement kurani kihin ekkan kommetanaka wes mi management plan nuni komeska balhattani nizamen eba gennan jehe then rajye ge meena network of protected and conserved areas mi rajye
in himai kofa adi global target wasuma ehitere veni kinekka den migotun armen miharu ekulawala fa eban draft road map e modis 30 by 30 road map kiya road map media hafta kannege ini mi public comment ves holwala den eti final wuma fa adi e road map adi miharu ekulawala mum eda national biodiversity strategy and action plan ekiga armen global target wasuma mataka ituru sarahadduta himai kogem yes noni miharu hori sarahadduta itura harudana kogem ves algonmen divehi rajyen mi global target wasuma ehitere veden den amge rajye gama nodihatin sarahadden himai fahakura fahabiruga e sarahadda balahattan bayko tibumaki wara muhim kame hasako bay sarahadawga rangerun harikatelu munde kobato ami rangerun miharu hori sarahadda kon sarahadaketto ami harikatelu mudani adi ituru rangerun beenawanama e tamrin kurmuge mi masaka kinetto मी बहुत अवमन राज्य फुर्तम रेंजर्स के मसक के फेट्टुनी बातल बाइस फेरिजावा कहीं तो हानिफर का फुर्तम अवगम रेंजर्स एस्टेब्लिश को गेन रेंजर्स मॉनिटरिंग फेट्टी द मिहार हानिफर मी मैनेजमेंट प्लानिंग हेदी के बाला हट्टा था मिहार में भी गैगन का तेर साद वर का आहार में वानी गया तो दें अवमन देवाना बाइस फेरिजावा का मी बालानी अड्डो फॉर्मूला ekko kalokotaka hama biosphere ka wege midiyai den mi wagut mi baatolog iturun addu formula hoga ve sama rangers masake koramun daane den hama e ekko mi lamatologo sebawle eba tibi algomenge rangers singeto lamatologe mi hama mi hima ko fesara hotta balahattam megen tibwan den ege iturun south ari sampa saraha south ari marine protected area sarahadu awme me fahun mi rangers ke masake mi fettune den ane අවමෙන්න හම දිමාවා ඒ දතිකම මේ අස රේන්ජර්ස් මේ යුලාන් කොල්ලීම වෙසේ කොදින් නුලිබුමගේ දතිකම් දෙන් අදි ලාමතොල ගිතුරු මේ සෞතරි ගිතුරු අලොමගේ රේන්ජර් හරකත් තිරවන ශාවියන තොලගවස් නේද ශාවියන තොල ෆාරුකො සරහද්ද බලහට්ටම් හරකත් තිරවන රේන්ජර් නේද එම ඒ දතිකම කිය අවගොම්මෙන්න ඒ මේ මොසෆුන් නුලිබුන් යුලාන් කරවස් දෙන් ඒ ටෙකල් කරමගේ අවගොම්මෙන් මිහාරු මේ MNU गोलिगें राज्य में रेंजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तक वेस ए बहुरी तारफ कुरेफ एगे एक प्रोग्राम लोगों में मैं रन वेस कोफिंग दें मिहारो मैंने MNU लोगों में ना मैं गोलिगें में सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स तक वेस हम तैयार करे उमंगे बदे रेंजर्स ट्रेनिंग हम मी कोर्स तो का बैवरी लोगों में बलनी एक लोगों में ना मी बैवर खुदिन तक नुन बैवर फरात के तमरीन कुरेवुनी मीगे फायदा लोगों में वाणकम den ege iturun adi algomen ane south ariga eba maseke kurang guardians program fatten eta me rangers enno ekamuko me esarahadda da faratta algon korin faha kolde me tour guide me training noni exam hadaf exam waki level la kavra matin score kora faratta kan ebe from benum fuliyam eba we guardian naka ei voluntary program eta so ekka गार्डियन कब्बीम विभागोत की एक ओनरशिप एबलिबे तिमन्ने की मितम बालाहट्टा मिसरहद बालाहट्टा रिस्पांसिबल मी है के हेमा एक एनगे इन्ना गार्डियन तंग हुन्ना राइट्स तक बस हुन्ना रिपोर्ट इन्ना मिहिंगस हुन्ना कांत तक हुन्ना दालगो में गार्डियन प्रोग्राम का एक बरबड़ फाहकोल में अलगो में हमें कने दिवे हिन्ना मी फुर्सत लिबे नेगे तो राज्य बेरु के फरातंग आदि ठुआ गाइड गोत रजिस्टर वियस एबे फुलक गार्डियन नकनो एवेन गार्डियन नक वेवेनी हमें कनी දිවිහිරයි යතුන එකනේ දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අලගොම් එක මඩු ඉනිෂියේට් කොගෙන් ෆෙට්ටුමුගේ මසෙක්කෙත් එක මේ කරන්නේ අදියේ එක්ක ෆට්ටයකින් කොරියා කන්නු ද ගාඩියන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මලගොම් සවුත් අරීගේ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆෙට්ටුමුගේ මසෙක්කෙත් එකෙන් එබ හමවර බාර් ස්පීඩ් එක කොරියද්ද තින් वुजारा फातो के नमस्ते के कुरवा वाह कुरवा हकीकत का मीफादा मस्ते के कुरार के एनजीओस के दावर की बस हकीकत का मेरा तो गवरा मुहिम आकम का बाण एगो तो को बात एनजीओस तक की के एपिसोड का मस्ते के कुरवा तो अमे वरगिना मस्ते के एनजीओस की गा मी एब कुरवे मी हर गशियार बदल कम गायस फ्रॉम लोकल actions tami annani local actions ki hamaikani wuzara gosken kurevene kankamennu local community civil society emmen ekiga kuranche kandata shan warboda maseke kurekane NGO site algomen ane lamatoluga miharu tibbe rangers ingeto rangers ki wesa so hama NGO through kon algomen employee kur NGO ge employees kota tibbe staff on take ලාමතොලක තිබේ නිගේතෝ දැන් හැම එක ඔලගොම්ෙන් අලගොම් ෆාහ කොලි තාතොලගේ ecological assessment res අලගොම් මේ හදන in collaboration with an NGO හැම MMR
මේ NGO ya algomen in collaboration den hama ege iturun algomen mi aharu midi aharu dala tologa kuregen ya survey wesinge to hama NGO ge collaboration na ekkon hama wesem algomen mi hama wara welcome korang NGOs sa ingada NGOs sa collaborative work korang hama we are always welcome ingada den rajya ge buhre mihar hama rajyege based rajyege divehin run kura hama wara rangala run kura NGOs eba hore ingada ebe fulum wara bawar masekketake eba kore adi environment ministry directly connect novias west hama divihi rajyege timawetta me nazuku timawesh himayat kuruma ecological assessment heduma me tantan dirasa kurumuga wara bawar masekketake kurawa hama wara bawar NGOs eba hore me divihi rajyega divihin manage kura ebe to nimmal me goton debe fulum es faakol medwaka Arun Fakolani me right to a healthy environment me ham armen emmenge asasi haggeke ehnnames me haggu armenna libengoti emmen ekiga masekke koggenne e armenge mahaw rakkater ko damahatta kuriyan oi jeetaka vasu kurave masekke kureveni emme faratakun kurevene kamenno me emmen gudigen kurevene kameke me Arun Fakolangoti as rajyega gudrati riitikamake as algommenge echcheke divehinge echcheke ege to divehin e gudrati riitkan himaya kora masake kore warakashe eti himaya waane annanwe jeeltakan algommenge mihar me gudrati riitikam mihar me level ka wes for koddenyamu algommenge baje algommenge amaltabes rangalo kora algommenge baje he algommeng me mihar hori himaya kuffer sarattaka wes respect kora den himaya nokon hottase algommenge environment algommenge e kora respect ke Nicola Anna Faturu was Kurani. Algormeng Ebaji, Algomeng environment value kofa eti, Algomeng Timawashi Vikani. That Algomeng Gestung Amos, Algomeng Megan, Algomeng Timawashi Vikag, Algomeng Libeni, me income base. Liberuga, Timawashi Halakoking Gosia, Monetiking Gosia, Algomenda Canona, for Satem. Algomebaji, Algomeng environment value kong appreciate Korang Algomeng Timawash. Advar Shukriya Hama. The Beflung and program about again the Malumat. The Omit Mikurani Hama by the Lagami biodiversity do has cooking a mitayarikul program no tamiganism program. The Befuna Raja and Himai Kufova Sarahataka Adi a Sarahatuta Belhatumataka Timavita Behe Wuzara and Kurmagenda Masakatoge Mohima Malumatake Libigan de Kama program Belvete Shukuria. Assalamu alaikum.